Hawalen kodini jek bolest, na svalipa, na bormipa, boljka, pogodinja bute muslimane na kavanilaj. Hemakava bolest, boljka na bormipa ili na svalipa, nažalost, raširinja pe maškar gotovo sao muslimani. Pa dikaja, sar je kupa muslimanja rovena pe mžalinena pe sar lengoro imani slabongja hem lengere kalbia ule sar bara. A eduito kupa taru muslimanja čutinena garavena hemani pesteva kerena sar isto lengoro imani pe loem lengoro kalbi sar barulo. Po ibadeti akola kerena pareste odova izvršinena. Lenjo uštena. Na nele nisa vi vola. A je trito kupa olenge pošuka. Baš olengere kalbija so posigate dženazate këldini pe štartek birja te anelpe. Pa je tamo je ko pasno na bormipa, na svalipa, ko abute muslimane na stargja. Pogotovo akvanilaj. Pogotovo akvanilaj. Kera Allahi taro na svalipa slabo imani ko insanja hemo kalbija sule sarbara. Ama anglalju imani te perel hemo kalbi sarbar te ovel i si neko borbuča sovalane anglal te avel pa o imani te perel. Pa ne inšallahu ta'ala ko akala 2 ili 3 hudbe naredna kola kaven ka trudinamen ko kratko te pomina so je odovao sebe pluko so imanušengere imanja perena hemo kalbija sarbara ovena. A je pa unih hudba inšallahu ta'ala Allahin se reizenea ka pomina sara meno dova telečina. A kao nas falipa odvaj tamo imani amarote na perel nego naproti butite kera ovte uštel. Pa nguno znako ka imanuše suru imani pelo ili ka perel tano manušte kerel harami. Pa je tamo ko prvo tamo. O haramja je tane glavna sebepija so se slabonena emanušengere imanja. Mai tamo jek. Hem ke do manuš uzalva su kela harami. Ovela ustrajno kod ova gjunahi. Ustrajini, naporno, uporno. Hem nisar lea načina vtjeri. A tek onda avela o kalbi ile sorotolu zoralo sarbar. Kada henez ovela ustrajno kod ova gjunahi, hem nisar lea te činavi. A panda pogore ta rodova, a men više kozom putio do pominjam, tano o gjunahi harami koja kerela, te kerele kojavno je manušenge te sikavljene. Ili pa, te obznanini te pučari piro gjunahi koja kerja. Kaj tano ektalo sebe pija so se manušengere imanja perena, hema kovena ustrajna kod ovo kalbi alenge zorad govena. Ovena beteri se obara. Pa velo manuš, avem pominjama kja buti, hema keri je ko pasno lafi. I ko pasno lafi koja put vrtini pe kamarona alodo i tano, pa ke džanelo Allah ne džanemo manuša. Pa je tano buto pasno buti. Upravo koja but manušano bratinena pažnja. Šao Allah azza wa jalla, rakate dok dova harami kerjam, o Allah učarjam. A tu šteja sa baljem džaja ko filani, hem tiro harami va kerea pa doleo dva gjunahi so kere učare. Petar je ko pasno buti. Romanuške da ovo ustrajno koja kla buča normalno imanite perel. Dujto buti oznako sar slabonu imani insani to vel zoralo kalbi. A zoralo kalbi je ne zavela palo so manušo vela ustrajno ko haramija. Ki godine se na perela te činavi. Ego i dalje nastavim. Ker i doje harami te la kero imani, a ustrajno doje ko harami. To je uporno i najporno, a ne ti buteo kalbi te zoraljo to sarbar. Pa zoralo kalbi tamo dujto išareti kaj pele manuše sur imani. Pa di kaj manuše? Pomini pe Allahi, slavini pe Allahi, ukujne pe Kur'ani, ispratini dženaza, gusulini dženaza, kočefini pačari, ki puf, duj metre tele, učari, bukela, hem palem di kjao kalbi le sorona reagirinel. Ništa ono setinel, zoralo kalbi si. Još di kja ale komezarija koga avena, cidena peki strana je kupa, pa keram peske haigare, bahna peske semenke,
Palafi co telefonia, co messengeria, co grupe. Ovdje nemarno prema glasu dženaza ispratinali. Znači, okar bine soroso, zoralo. Trito buti, išareti kaj o imani pelohemo kalbi zoralo sarbarulo, o manuš, to vel lenjo. Te no vele vola ke do ibadeti kerela. Te no vele vola. Sa nešto mezor, sa bizi vola, sa bizo čefi. Te vero do avela ne se pare kaj o mora ibadeti te kerela Allah esa zvođele. Pa vakero Allah zvođele dela je propis staro munafikem ka vakeri وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. A kada olo uštena, o namazite kaldinen, ola lenju uštena, bizi vola, bizi o kefi, on, sad da bi neko zorjalen čivel. Поэтому будь опасно. Поэтому je taro znake i šarete o manuške da piru i badeti lenjo, nemarno, bizo vola, bizo čef izvršini, je taro i šarete koji imani lesoro pelo. A bud si i gate, o kad bi da zora lokalno. Pa li kao manuš biš beš kaldini. Biš beš kaldini, a samo duj sure ko namazu kujini. Biš beš u manuš kaldini, a na neku mogućnost deš sure paunano Kur'ani te siklov, hemo prevodi so ola značini. Biš beš u manuš kaldini, a na neku mogućnosti o harfi te siklovo Kur'ani tu kujini sarvalani. Pa na nilja kava ništa ver osim lenjog stamari. A onda žali namen, saro imani pelo, hemo kalbija zorali ulje. A onda rova menakan, onda di kamaro hali sauritan. Kajta ni lenjost. Nakaj našti. Leja men je opravdanja, men su pravdinamen bešenca. Deš beš kaldina, samo duj suređana. Deš beš ajam kaderi, pa une deš sure te siklova, o prevodi rengoro te džana. Te ja nisu značino da vas upine ako namaz. Tamo hatfija mate vakera. I onda dva prepisivala mi godina džala. Znaš ti me pamtina? Na redo. Vlajta na marine marnost, kaj si jam lenja, na neamen volja. I onda i normalno terovamenem te žalinamen caro imani pelo. A kaperen se očekujna. Šukar kaj na pam da na zoraldine. Šukar kaj do imani pelo, mate zoraldi on tojen bara, Allah im taraki. Štarto buti znako i šareti kaj imani pelo, tano omanuša bud hare Allah je pominjeno. Nila ese mate vakera. Nila ese redko kase o Allahi ki godi perelo. Silajde. Ja, pari je nese nesa rajde. Ava nila ese koka dlpe godi ko Allah more čave. Allah azza wa jalla palo pisini u Kur'ani khali taroman sha Allah ilena tarakyamen kawakir Allah wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ay Allah na komilena osim hari. Osim hari džen, osim hari manusha. Znači poputane okolo su Allah eso. Napominena. Pa isto ili okulada, kola panč vakti namazi kaldinena. Kada je ne lajta tipa, kola, so posik kaldinela, so posik našel. Koja čola tega ne te zikri, palo namazi. Na ne zikr, palo namazi, na ne zikr, palo sabahi soro zikiri. Na ne zikiri, akşame soro, rakakoro zikiri. Ket kula ki camia, na ne misao zikr. Ket kula i klovataro ker, na je zikr. Ket kula i klovataro hamami, Allah je napomini. I onda, avela je mrovala pesarle soro imani pelo. A Allah je redko ke napominjala. Em žalostno je tako marohali, em pani pena feto nek nas palipa, koja nažalost, pogotovo najbutnila je, maškaramende kuvjejem proširim, ja em sarina stavljakava na svalipa, a odvojtano o imani te peral. O Allah i taraki, amare kalbija samo barama te uven. Pan što išareti ka imani amaro slaboni ili pelo, tano omanuša tena holanen kada Allah esere granice phagenape. Znači, kerala pe negde harami tamo ko sa ostrani, tamo pogotovo ko nilaj. A o manuš, sa odva ki strana bešela em dikela, ama nisa vi reakcija na si kavela. Si neli predaja manuš kada dikel da je klošni pa, te probino dova, či bia to sudini, te sprečini, te ačavi, ako na štiva steja, ako na
ki najtikno slušajte Kiril tano pire kalbe Allah te zamrzni. I kad je manuša sardikena bilo sa odlučni a pa čak na neku mogućnost pire kalbeja od ova nažalost te osudinen. Da smetini od ovako lesoro kalbi ne. I onda kajtano je talo išaretija kaj o kalbi lesoro odavno već mu lovlo sarbar zoralo. Šopto išareti kaj o kalbi lesoro imani slabonja tano jekte ovakeri a dujto te kejo. Nešto su paluno vreme bud proširinja pe kiamete. Amen budi so ovakera. Ama harijan do dova so kera. Това реално. Еква кера одуито кера. Поэтому ектало ишаретия кај манушесор имани слабонгја. Ефтато ишарети тамо о манушки песте товелле дуј сифатија. Завист, хем шкртост, ол шкрто, циција, хем джан. Никад којек манушесоро калби, нашти таројек дром трин бучата ракемпе. Тоа циција to je zavist, te zavidine manušenge, hem to veli imani ko Allahi. Kla trin buča nisar nas pojnena. Nisar. Oftoto išareti kaj manuše suru imani pelo, o manuš, te ovel e Allahe suru evlija, anglal ko manuša, a kedaj tano korkore hem nikole radikela. To ovel e Allahe suru najbaru dušmani, Allahi taraki. Kalajtano jektalo išaretja kaj manuše soro imani pelo, hemo kalbi lesoro zoralo sarbar ulo. Znači, ango manuša najšukar so šaj. Ama kedajtano korkori, nikoli na nikela. Oftano najgore so šaj. Ko sao segmentija. Znači, kedajtano ko džemati najšukar džematije. Kedajtano demek avreal familijarno najšukar demek primer uzori sa roditelji, romperomnjake, evladi pe roditelenje, kao ga irini pe kere, najgore evladi, najgoro rom, najgoro čavo, najgoro da, sa nešto bilaču. Vajtano buto opasno. To velo manuški pesto dea gluma, ria luko, to vele te glumini. Vajtano opasno. Džabe i tu kjan glav ko manuša te glumine, to ve Allah esoro evlija. A kada i namaš kar koštar zidja sa Allah eseri granice te na kavem te preterine. Arab tu tarodova. Vajtam nektori išaretja kao kalbi manušesoro ulo sarbar. Em paluni buteo doljada završina. Jektaro išaretja kaj manušengere slabongja lingoru imani. Hemule zorale sarbara o srcija lingere rasprava, kavga. Moram sam selam. Nijek narod na geloki zabluda kod alaveti palo su si neko hidajetiki uputa osim samo dolje se kao Allah kavga maštar bez tekerije. Allah uputim ja tu kova. I tu je na nekako glav kavga džin, ostao nešto kavga, rasprava. Uvijek nešto. Поэтому и то išareti kaj manuši su imani pelo. Hem gotovo li su ro kalbi salbartovo. Uvijek nešto li se metinjalo, uvijek nešto li se ne odgovorinjalo. Da se unilajtano je posebno iskušenje kod te vladina kja epidemija nas falib nasiri o imani manušeno rote perel. Još bio ajn taraki prekobortano kaderi, men sa nam haram dio vajto neminovno, haram ja diverat kera, pa hem tena kera harami sa kovak te Allah e praškina je haramin goru kastarja. Ajva im te trudi namen, amen dar maksimum te da kozom šaj dur lendar tal haramija gunahija te naša, ne bilo imani te perel, emade devlo o kalbi sarbar te uvel. Najšužo primjeri dikaja, okolav solengere kalbija sarbara ule, on džeratam im sa sine, abdi dikalen oko te kajtane. Vajtano dovoljno dersi sarjenge amenge, hem na ne pobaro gubitko, hem najbari kazna ki dunja je kin sanese, negoli, to velle zoralo kalbi, hem to vel durtalo Allahi. Pobari kazna ki dunja wallahi insane se mavala. Kala bi buča, to tu zoralo kalbi, hem to vel durtalo Allahi. Muito opasno buti. Ko vella kava našalgem ki dunjem ko ahira. Ako manjela te spasini pe ko Allahi pjasini pe,
Allah koji Allah su kod spasimo, illa men eta Allahe bi kalbin selim. Osim ako kavelan go Allah i čisto kalbe. Sa 100 kalbi kao veli. A sa 100 kalbi, na ne sa 100 kalbi perdo haramija. Sa 100 kalbi zoralo sarba, koja ništa ne osetini, ništa ne na pogodini. Džabe sam. Allah je pokram na to prosim tu putini, svakoj harite delu.